Mama wakwaba aha GC and page so midin the adwoa searching and then the kan ya wo de ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell ne so we a notification and esa ne ni se de betum ya wo benye bi atie anase wo benye bi ahwe wo GC and page ha. Felix Apia okasa de ma NPP amayoko no wo Facebook ne platform ni din any political zone na ne Felix e betna ne platform so no so NDC fu mu a ne kasa o ka kire o ne yasem keto akra o se NDC fu o mo ye ya press tantala buka party ne hu campo Felix yasem keto akra o se NDC party no mo ye buga what the hell buga ye kwose market ye nze ene nkwa no mo nim na Felix Apia e kire se e na no abayo mo to wo Cape Coast mo se de broja jamfi e da Pablo hu nkwa no mo kwen da bi women organizer omo contest no mo so mo kun bi Dr. Hannah Bissiw asisi oye national woman organizer de ma NDC amayoko no etu o de hyehyɛ no ho kɔre no esin obi o kwa ako ɔsen kwa me nkrom a ɔko adiga na esi ho ɔkyesa Hannah Bissiw so ye bi o oye bi papa enti no mama mfa nhyɛ sɛ memma ne nko a na NDC fo no mo ayo mo adwen sɛ entokwa na patapa na ɛwɔ mo wremi no baabi o mo dadadi ɛna no abaya moto wɔ hɔ kakre ɛne plastic chairs we tama no de ahwe no yonku ni tiri na we di chain what you said mo say na tete mana aden Felix Apia e kire say Ghana foe munya so na muntie na sa NDC party nya don betumi aboa Ghana omo nka ne kware omo de patapa and na no man pani da John Dramani Mahama ye president also you gwanfu kasa onte omo awia na aka dompe and the dun so ye dem na o man pani da etisi ye dum so yi e say ye ndwuma also oh mun charge phones less eh ya to light ni mo also wo mun to light ni mo na mun tia ni mo ni yenye sika chese ye kakra ye cannot dey fa ha ndwuma say companies say collapse unemployment dun so de buy hospitals in Konfo wunya sem keto akra and so still Ghana for so open one penda da John Dramani Mahama Felix chese mo de mo ko fa MPP fo bra mo asem e beto bo ni nya sem keto akra sisi Ghana fo mo akasa say economy no asinke na de collapse sisi economy no e back nti Ghana fo mo nya botare enfema his excellency na nadu na kwakufado e na owura ba wo mia na bibia e be ye fine na yenti nsem a Felix e de etuja wasem kan onyame onka bi mawo se wo hu ntokwa ko a onyame onku bi mawo ja bibia ma ne te say the awawa ka say the battle is the Lord's and am share mu ni na bo wo page yi so say woni a wo mu etu o manu de ese na na do danko akufu ado so ne ba wo mi aso o mu di o matam ni nara the day of reckoning will come me ka kire mo say ebre bi beba Chairman Drew, I wish we did this show together because I had Yanka Bebem. Ebre bi beba. The soldiers you raise today will be the army that will conquer you. Enti eduabana endi simu gunumungu niye. Mu social media fo ayeko. Na sebe group ni na ba tan so koto aba. Etiosu wo ho. Stevlin. Enye se emema na ekoto aba o. We yesi women organizer for. Women organizer keko. Ya mana sebe ka womu na ebe kika na die yako yesi anabisi wetuo hihye no nufu hu ni na no de nam ho wa nko ni na oba rambo se do person challenge eyi ha wakum sinti do yesi okura double silencer mo manfa mame a ade no mese no anabisi the same cromfo na yakoji $6 million and say on farmer poultry farmers are wajidi ye no wokoto mpakoma hospital fo a wokoje here because ya to abet ya na the same anabisi unti and etioka kasa ye by their fruit you know them Emma keke enkoke o ya mina se party ne ba eya mina menu anuane ama mema no na de women organize the ya enye nuane no ya women organize idea ya na oye women organize idea ne say ye be ya ayi campaign party be ya ayi kakra na we party girls na no no a these days kura fanti dokro ne yeto ne yatwitwam na ebi o ma ye amako kakra obi anya kakra dia obi e kwa enye no ane ye na women organize into who kotutuo
Yes, walk or share gathering in now, it used to say the now in na and a Bissiw. Just walk copper, third war. 1 penny. Yan farm man will bet to you. And power got to you, a tuako casa. Na sa kwasi ampa fo we abegina wo se yemfa Ghana ye koye nim sei embe show mo nsem because so aho kire kakra ba niama boa den we admit petrol boa den we admit dollar ne kakra akra ye di hu dwuma nya me be boa yen petrol ne de be ba from kra because after Arab Emirates fo yi a ye ne omo akoye se petrol start be mu a petrol be ba from na de ye me ya ne say driver na on tin the first so na Ghana ni no enya so mfaso ye no na ye me ya petrol ne be ba from no driver na nko obeti ne fair ne so na nkatemam ni no so enya so mfaso no on te so me ba broja no ho me dia me de ma ne de ne nest me se ya me wanwa se e ma keke wan na be no aduane ama mahama oba o be ye aketo afro ye mo no mo betwitwa dokro mo na mo be chenam no eno keke ne yenkoku nipa na mo se yemfa Ghana masa kwakwahwe apaafuo we kwahwe aban fuo we adamo ni honhoma betena patifuo mu we nom he na mo Ghana me se nka mo be su NDC he na se so de the way e command di na mo hwe won mo party asekura no na wo MPP ni tra wo na jimi se wonya bi ndi yenti NDC mbra ne ba feel gbene wo mo anka so mo hokura ni we MPP fo ni ho no akoka se MPP fo ma twome na ga bi we ya mo ana mo ye made mu hu ye yenti mu de mo nyimi MPP fo na ye ka na ma ye ma bemben na mo agira mo na ma school mo na mo botai mo na mo bol mu 2008 no ma sia de ye ko nu nsuom na uwia wa baya wanim dwobi se baifu ane ba wuo aba besu se NDC fo mu amamuo ni ye ekuta wo na nanka abekutam se kuta gene no wo se ye didi agyawo wa fu se sabe kraman ya wa wo foforo se chinchini a yamra no wafu nya kese by force onyame hwamo ko kana kwesi eye wo petifuo ntidie me petifuo ni ye jimi ana me jira se me petifuo mum penokure, that is the problem. MPP form penokure, ye person no kura no, wo ye ni chibom, wo de shishe yim na wo kan, kwansi apia men kan sa, I will speak it as it is. Wo Jimmy a wo Jimmy. Na kwasi asam no. Na nyankopon de oman asha mon sa for 20 years wo huhumu. Mon kwasi apesa me nkumnya nti, mo bema enkrofo we asia ba beje mo sebe, asia be titiri bibi apansam bio. Na mu no owu a mo hwenda. Adai yanu ane say na amen Ghana for say before onu be wo no say no mo ye Dr. Drew no we akola no enso no ayi the rubber hye nani as fake cry na me be yo nso anajo ye de na basa ma ne we ye say no mo tie NDC for no unya before ankasa de no be ye ukoka ne ye dwa na wonya banfu a wo say oba nan ye ne ye nti wa ye den wato na ma wo say emo ankowe no what bi da Sister Evelyn na wutuwe na sabe me kwesi ma kwa wo na nyame e bia bibia kosina complication kakraba me se complication na benti me ba no me de ne me gata se wonwe no na mpa wato finance minister e na ma moa we so omonwe no. And that year, Omoba media, we were not permitted. You